අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම අපි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ සුවච්චා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් 400කට ආසන්න පිරිසක් මේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයට ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල නිවාස ප්‍රමාණයක් පහුගිය මේ ඇතිවෙච්ච ව්‍යසනයෙන් පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා, විනාශ වෙලා තියෙනවා. වගේම විශාල ජනතාවක් පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද මේ මුරුංගන් ප්‍රදේශයේදී දින දෙකක් පුරාවට අපේ මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ආපු මේ පිරිස් බලයනිය විශේෂයෙන්ම ලිංග සුද්ධ කරන එක, ඒ වගේම ආපහු ගත්තාම නිවාස සුද්ධ කරන එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නැවත ජනතාවට පදිංචි විය හැකි මට්ටමට ඒවා යථාවත් කර දීම වෙනුවෙන් තමයි අපි අද සහ හෙට දිනේදී මේ සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා රටේ 1957න් පස්සේ රටක් විදියට මුහුණ දුන්නු බරපතලම ස්වභාවික ව්‍යසනයේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අභාවාචික අධ්‍යක්ෂින් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශාල ජීවිත ප්‍රමාණයක් අපට අහිමි කරලා තියෙනවා. විශාල සහෝදර සහෝදරි ප්‍රමාණයක් අහිමි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශාල නිවාස ප්‍රමාණයක් නාය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම භෞතික සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත් වෙලා තිබෙනවා. එවන් මොහොතක තමයි නැවත මේ සහෝදරත්වය එකහු කරන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාතේ ජීවත් වෙන ජනතාවට, රටේ හැම ප්‍රදේශයකම ජීවත් වෙන ජනතාවට නැවත ජීවත් වීමේ බලාපොරොත්තුව ගොඩනගමින් ජීවත් වීමට බලාපොරොත්තුවක් හදමින් ඒ ජීවිත යථාවත් කිරීම වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ දායකත්වය ලබා දීමට සූදානම්. එනිසා අපි ලහියේ අපේ කණ්ඩායම් දැන් මේ වෙනකොට ගම්මාන වලට ගියා. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ඇතුලේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 31ක් තිබෙනවා. ඒ 31 ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14ක්ම මේ ව්‍යසනයට මුහුණ දීලා තිබෙන්නේ. ඒ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14 ජීවත් වෙන ජනතාව සියලු දෙනා මේ පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නේ. මේ සමහර ජනතාවගේ නිවෙස් යට කරගෙන නිවෙස් වල වහල් වලට උඩින් වතුර ගියපු තැන් තියෙනවා කියලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ අදහස් දැක්වීම ඇතුලේ කිව්වා. එනිසා අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය, ඒ වගේම මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සිටින සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ඒ වගේම මෙහි MOH කාර්යාලයේ අපේ වෛද්‍යතුමන් ඇතුළු ඒ PHI මහතුරු, ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාව, මේ ස්වේච්ඡා බලයනිය සියලු දෙනා එකහු වෙලා අද මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙනවා. එනිසා අපි මං හිතන්නේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුලේ නැවත අපේ රටේ ජනතාවට ජීවත් වීමේ බලාපොරොත්තු හදමින් අපේ රටේ විනාශ වෙච්ච මාර්ග පද්ධතිය, පාලම් පද්ධතිය නැවත යාවත් කාලීන කරමින් තිබෙනවා. නැවත මේ වෙනකොට පිළිසකර කරමින් තියෙනවා. ඒ වගේම නිවෙස් පිළිසකර කරමින් තියෙනවා. ඊයේ දිනේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී අපේ ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා මේ පීඩාවට පත්වෙච්ච ජනතාවට කොහොමද සහන සලසන්නේ කියන එක හවස් භාගයේදී එතුමාගේ ඒ අදහස් දැක්වීම ඇතුළේ ප්‍රකාශයට පත් කරා. එනිසා නිවසක් හානි වුණොත් කොහමද වන්දි ගෙවන්නේ? පූර්ණ හානියකට ලක්ෂ 50ක් ගෙවනවා කියන පොරොන්දු අපි ජනතාවට ලබා දීලා තියෙනවා. නැවත විශ්වාසයක් අපි හදලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉඩමත් නොමැති නම් ඒ ජනතාවට තවත් ලක්ෂ 50ක් ලබා දෙන්න අපි ආණ්ඩුවක් විදිහට මේ වෙනකොට තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්න මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය කියන්නේ කෘෂිකාර්මික දිස්ත්‍රික්කයක්. මේ යෝදේව පල්ලෙහා විශාල කුඹුරු ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙලා තියෙනවා. රටේම විශාල කුඹුරු ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගොවි ජනතාවට හෙක්ටයාරයකට ලක්ෂ 1.5ක වන්දියක් ලබා දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. අතිරේක භෝගවලට, එළවලු වලට වන්දි ලබා දෙන්න අපි ආණ්ඩුවක් විදිහට සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා විශේෂයෙන්ම හානි වෙච්ච වගා බිම් නැවත අස්වද්දමු, ඉක්මනින් වගා කරමු. අපේ මේ රටේ ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් ඊළඟ අනතුර තමයි මේක ඇතුලේ අපිට ආහාර හිගයක්, එමනම් ඒ හිගිය පියමන් කර ගැනීම වෙනුවෙන් නැවත ජනතාව වගාවට ඇතුළත් කිරීමේ ඒ උමනාව සහිතව වන්දි අපි ලබා දීලා ඉවරලා අපි ඒ සූදානම් කරලා තියෙනවා. එනිසා අපි රටේ සමස්ත ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා විපක්ෂයේ මොන මේ දේ කිව්වත් බොරු හදමින් මේක වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන රාජ්‍ය සේවක පීඩාවට පත් කරමින්, මේක වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන වෙහෙස වෙන ත්‍රිවිධ හමුදාව පීඩාවට පත් කරමින්, මේක වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන ස්වේච්ඡා සංවිධාන, ස්වේච්ඡා බලයන් පීඩාවට පත් කරමින් විවිධ කතා මඩ අවලාද ගහන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා විපක්ෂයට අපි කියනවා මෙන්න සහෝදරත්වය මේ මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ඒ වගේම කළුතර, ඒ වගේම හම්බන්තොට, ඒ වගේම ගාල්ල කියන දිස්ත්‍රික්ක
අර පැත්තෙන් නුවරට බදුල්ලට ඒ සහෝදරත්වයේ කව් කරනකොට නුවරඑළියට ඒ සහෝදරත්වයේ කව් කරනකොට අපි උතුරට අපේ උතුරු මැද සහෝදරත්වයේ කව් කරලා තියෙනවා අද දිනේදී. එනිසා අපි විපක්ෂයට කියනවා මෙන්න බලාගනින්න. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල මේ නාමල් රාජපක්ෂ කිව්වා මේ විපක්ෂයෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා විතර වෙලා මේ වගේ ව්‍යසනයක් වෙලාවට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. එනිසා අපි කියන්නේ නෑ අපි විපක්ෂයේ ඉන්න වෙලාවේදී මේ වගේම මහන්සි වුණා වෙහෙස වුණා ව්‍යසනයටපත් වෙච්ච ජනතාව නැවත නගා සිටීම වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තුවක් හදන්න ජීවත් වීම බලාපොරොත්තු හදන්න. එනිසා ඊට වඩා අපි ඊටමත් කලමනාකාරීත්වයෙන් යුක්තව මේ කටයුත්තට මුහුණ දීලා මේ ව්‍යසනයට මුහුණ දීලා ඊටමත් කෙටි කාලයක් ඇතුලේ මේ රට නැවත තිබිච්ච තැනටපත් කිරීම වෙනුවෙන් අපි ආණ්ඩුවක් විදිහට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන කියන එක මේ මොහොතේදී අපි කියනවා. இதிலே அண்மையில் இடம்பெற்ற பாரியதொரு இயற்கை அழுத்தத்தின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 40,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களிலிருந்து 1,27,000க்கும் மேற்பட்ட தனிநபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இன்னமும் மன்னார் மாவட்டத்திலே 60க்கும் மேற்பட்ட இடைத்தங்கள் முகாம்கள் காணப்படுகின்றன. அதிகமான மக்களுடைய விவசாய நிலங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளன. இன்னும் மக்கள் தங்களுடைய வீடுகளுக்கு அதில் காணப்படுகின்ற அசௌகரிய நிலைமை காரணமாக சுகாதார நிலைமை காரணமாக இன்னும் செல்ல முடியாமல் நிலைமை காணப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த நிலையிலே எங்களுக்கு கரம் கொடுப்பதற்காக எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அனுராதபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து 400க்கும் மேற்பட்ட எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் எங்களுடைய மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த பூமியிலே இந்த பிரதேசத்திலே கடந்த 30 வருடங்களுக்கு முன்னால் யுத்தமும் சகோதரத்தன்மை இல்லாமலும் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இனவாதம் அதே போன்று பிரதேசவாதங்கள் தலைதோங்கி இருந்த இந்த பிரதேசத்திலே அனுராதபுரம் பிரதேசத்திலிருந்து எங்களுடைய சிங்கள சகோதர சகோதரிகள் எங்களுடைய மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக இந்த மன்னார் மாவட்டத்திற்கு வருகின்றார்கள். ஆகவே அவர்களை நாங்கள் மிகவும் ஆடம்பரமாக மிகவும் கௌரவமாக இந்த இடத்தில் நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். எங்களுடைய மக்களுடைய ரத்தத்தாலும் வியர்வையாலும் எழுதப்பட்ட இந்த வடமாகாணத்தினுடைய கலாச்சாரமானது இன்று இந்த இடத்திலே நல்லிணக்கத்தினூடாக அதே போன்று இனவாதம் இல்லாத ஒரு சகோதரத்துவம் நிறைந்த ஒரு கலாச்சாரத்தினூடாக ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்களுடைய கீழாலே இந்த வடமாகாணம் கட்டியெழுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே அண்மை காலமாக அதிகமான அமைச்சர்கள் வருகை தந்ததும் இந்த வடமாகாணத்திற்கு தான். அண்மை காலமாக அதிகமான உதவிகள் வருகை தந்ததும் இந்த வடமாகாணத்திற்கு தான். அதே போன்று அண்மை காலமாக இந்த இடத்திலே அனுராதபுரம் போன்ற சிங்கள மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற பிரதேசத்திலிருந்து எங்களுடைய வடபுல மக்களுக்கு அதே போன்று குறிப்பாக இந்த பிரதேச வடமாகாணத்திலே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மன்னார் மக்களுக்காக உதவி செய்வதற்காக எங்களுடைய அனுராதபுரத்திலிருந்து பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்களிலிருந்து அதே போன்று நகரசபை தவிசாளர்களிலிருந்து பிரதேச சபை தவிசாளர்களிலிருந்து சகோதரிகள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இளைஞர்கள் யுவதிகள் என்று படையெடுத்து வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த உதவியினை இலங்கை வரலாற்றிலே இன மக்களுக்கு இடையிலான நல்லுறவுக்கான ஒரு பாலமாக இந்த உதவி வரலாற்றிலே அமையும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமில்லை என்ற விடயத்தை கூறிக்கொண்டு இன்றும் நாளையும் இந்த மன்னார் மாவட்டத்தில் இருந்து கற்கடந்தகுளம் பிரதேசத்திலிருந்து இசமாலை தாழ்வு அதுபோன்று ஜீவநகர் போன்ற பிரதேசங்கள் துப்புரவு செய்யப்பட்டு நாளைய தினம் மடுக்கரை ஊடாக அச்சங்குளம் அதுபோன்று ராசமோடு போன்ற பிரதேசங்களுக்கு துப்புரவு பணிகள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். இந்த உதவியினை நாங்கள் மிகவும் ஒரு மனிதாபிமான உதவியாக இன மக்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்கத்திற்கான உதவியாக நாங்கள் காண்கிறோம் என்ற விடயத்தினை கூறிக்கொண்டு முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. बस से वाहन मीडिया सरी